mына кайра кое бергенге турамыз да. Азыр бүгүн эртең жоспарлоо кылып кара үйлөрүндө жатыш керек да, кайтарыш керек. Силер мына бора чыган менен бизге ким бора чыгат? Кайтарыш керек үйлөрүнө, эмне жүрөт бул жерде? Айтса карантинде азыр баарды боярып атасың. Каяка кетип да, да бирөөнү бар бир жер контакт болот да. Каяка барасыңар, отурбайсыңар карантин. Башкалар жок, жүрөсүңөр, кыргызбайлар. Отурбайсыңар, үйүңөргө жатпайсыңар бе? Үйгө бара атасыңар. Жаткыла да бир жерде, карантин. Каяка кетип атасыңар, а? Мына карачы түшчү бери, түшчү. Каяка мына балдарды алып каяка кетип атасыңар, Каерде үйүң? А? Каерде? Не жыргап не жүрөсүңөр, Карантинде отурбайсыңарбы? Жаш балдарыңарды алып алып туруп. Не, мына барды элди кыйнап туттуңар силер, Азыр өткөзбөй койсок эмне кыласың? Каяка барып жатасың? Уялбайсыңарбы, жатпайсыңарбы үйүңөрдө? Майрам болуп атабы силерге, барды топтолуп алып туруп жүрөсүңөр мынтип. İçine girgizmeyiz hazır bunlar. Mına kayakta var. Kirpişini kurgu oydan Açsınlar maşını. Tokta. Kayaka getip basınlar. Ne var oştu? Adamlar var. Ayaktan gel tasınlar. Ayalım geldi. Мен мынандай шақырабай келсе өзің келбейсің, бардың қинап, трассада жырғап жүресің. Отырула да үйіңөрдө, карантин болуп атпайбы? Не? Мынанча каранча службаларды қинап атасыңар. Оштоодо. Киргизбей койсо эмне кыласыңар азыр бар кетти. Отырула да, тура түшүнгүлө да. Жыргап жүрөсүңөр элди кыйнап. Токтом чыгарып берет аларбы? Нокта тоспойт да. Кандай жол болсо да киргизбей келет. Муза балдар турса туркаткалар, анан кийин гектапалар, андан кийин сакка алынабыз. Качы бутларды киргизип калаганда жүрүп аткан. Каяка барасыңар? Каяка барасыңар? Айнураш, дезинфекция. Каяка кетип атасыңар? Отурбайсыңар, үйдө отурбайсыңар. Карантин болбосо каякта жүрөсүңөр эле. Эмне кыласыздар? Чыгып бар, карагылачы. Кыргызстанда майрам болгондо жүрөсүңөр көчөдө. Карантин кылбадык, отурбайсыңар үйүңөрдө. Мына карачы, бүт бар температурасы жок адамдар жүрөт, бири-бирине жүктүрүп. Канча деген адам уже оорулар чыгып атат. Отургула да бири-бирине айтып. Кыйнап туттуңар болду элдер. Барды буяка киргизбейли шаарга токтотобуз азыр. Бүгүн эскертип, бүгүндөн баштап киргизбейсиңер. Бардын айтып кеткиле кетип атып, жол түзөт. Şardan çıkan ayağımızda çok var. Жок. Тура түшүнгүлө балдар. Эсе. Сага түшүндүрүп айттымы? Чыксаң кайра кирбейсиң. Бүт сайттан карабайсыз, бүттүгүнө чыгарды го. Нокаттан шаарга киргизбейбиз. Азыр болду, бүгүндөн тапшырма кетти да уже. Жесткий, азыр карантин калабыз Кыргызстан боюнча. Шунуңар да, ошон үчүн ким каерде болсо ошо үйүндө отуруш керек, иштегендер мисалы Ош шаарында иштеп, Ошто туруш керек да. Азыр кырдаал бир 15 күн чыдасак чыгып кетебиз. Макулбу? Көңүлү, танышы, мындай дей берип, адамдар бүгүнкү сезбейт. Кырдаал оор. Мына биз боор ачып атып, бизге боор ачып турган адам болбойт. Ошон үчүн жесткий тапшырма сизде. Бирин дагы шаарга киргизбейт. Аяктан келсе ошол жерде калабыз. Бүт шаарда сцепление калгыла. Oturup patrolün maşinalarda koygular, şardan kırgız atkan жерinde жесткий формат turup, şardan işlediğimiz 5 saat artan kaydı. Kapsır, akıllı, şardan gireverse az kança жерге koyular. Abi alıp getirir. Vardı жерде dayangan vardı görelim. Bütün sarı koy. Oyun da aldıktan kadar palatlar tüyüp Бардығыз дружный, тіршеме, бір-біріңізді урматтап, сыйлап, жағын işleyin. Бардыңыз işlerinde, мақұл. Oturun жесткий.
обратно қайтқаныңды яқайда өтсең өтесің қайра келгізбейсің деп Қызылай машиналарды өткізгенде темір қапқача. жоқ бұл жаққа бардығын өткөздік анан билгенін түсіндіріп жестко иштеттик Шаһар içinde başta толып кетіп шинексіз Отырғай қаншаған демек карантин деді. Гел айата машинаға атпаңыз барды. Ойнағаннан тұрша бұлар бар. Бұлақ посттарды қойғыларынан. Азы посты тұрып, жөскі қарап. Şahardan çıkanların kara şara girgizilmek. Uşaklar bir yakta olsa kayra kaybırlar. Bak yaka girdiyse bak yaka çıkar. Ama benim bunu bak yaka kayra girgizilmek. Şahardan çıkan kayra şara kaçsaydı mı? Ya şahardan çıkan kayra şara kaçmayısınlar. Hey! Oradan çıkana kadar kayıt girmeysin yaşarına. O zapret. Bir daha başına girmeyeceğiz. Ana tanışız, konuyor, yani tanış biliyorsunuz, girgizlerimiz. Bugünden başlar zor. Çıkardılar, hayra girgizmeyiz de eskettiler. Ayda da oldu sen. Kaç orası var ya? Hayra girmeysiniz. Bakın, yumurt oturmasın. Ne olatasın? Başka çok biliyorsun köşede şurada. Karantin var, yumurt oturmaysın abi şarapta. Hazırım var. Bak, girmeysin aslında. Hayra giremez. Ya giresin mi? Hayra giremez. Hayra kıramayız. Güzel çıkacak. Selamünaleyküm beyefendi. Şardakiler geçecek kulağı. Oturdular büyük orada. Saçakından bir esket var. Uydu karantinde girgili oturdular, çıkmadılar, esketli biraz kalmışlar. Bravo. Bağırdılar, baytıklar. Benim balamı, başım üstüki balamı benim maddede. Kankalar, almıştırlar balam. Bak buna balağını alıp getirip attım biraz. Hazır vraç gelete, sabırlılar. Yok biz 2 günden beri ülke boyunca ÇES girdi, özgürce kırdalılar girdi, uyda oturdular, karantinle aldılar, özü öldürdü. Bana okusanız da siz de hazır vraç gelete mi? Belki de televizör menen ötközü çarga geldi. Demi, çınını aytışınız gerek tuğanda. Akal oğar oştu, göbeyip atar, saat sayın göbeyip atar. Ne karatçı, jüresin öyle, çötöke koldu salıp tuğanda. Saat sayın göbeye başladı. Bol boyutunda el sezbeye toplağı. Ötede jüresin var, toyda jürgende jılgat. Konserlik işte dejurda uyuşturmaydı, unutmayın. Girişiniz gerek de. Qaysı işte, qaysı yerde işteyiz? Ha? Ayarda? Çıkarmacılık borborlar iştemet, men bardığını japtım. Şahardın içindekilerge bıçalak bolboğun, işler jabıldı bardı. Dejur stoda bolbo, jetekçiler dejur bolat boldu, men aytты деген. Barıp jattılar uyum orada. Turat düşüngüler mi? Talap şunda. Turat düşüngüler de, biz jırgağalarımızdan jakkanımız yok, kaçan şunu japtı. Kağa get otasınlar burada işte, ne tutuyorsun? Onda turup olasınlar, bakıldı. Turat düşüngüler, oturun buna, Satürn itlerge birin jaman süйлömөгөн эскертип. Ошарына келаткан болсоңуздар, жолуңуздан кайтып, ошарны мэр Bizden атай kokpaydılar diyorlar, onda çek koymayın.
Tamam.